Hello guys, mumeze mute? Ndashaka ko mumbwira ngo aka kantu gakora iki mu modoka. Iyi ni imodoka ya Kia Sorento ya 2015. Aka kantu gakora iki? Drive mode ivuga iki? Twagiye 3 2 1. Drive mode ikintu ikora, ugi pressing button uhitamo option kuvuga ngo ndashaka kwitwarira muri eco mode. Eco mode ni economic, ni gishaka kugenda mu mujyi uzwi tutagenda kuri speed hejuru cyane. Tarurenze 50 tugena muri eco mode nta kibazo. Imodoka ibigenda biri smooth ntacyo. Noneho ukeneye kugenda mu ahantu wihuta, ahantu hazamuka ugiye nka za Rubavu ujya muri sport mode, ugikanda drive mode already in sport. Murabona yahise muri sport mode. Ukanda button igenda ihindura mode. Pressinga ihindura. Biterwa na option waba ukeneye tena mode yariyo. Niki drive mode ikora. Nakoze cyane. Mumbwire iyi button ikora iki? Iyi Kia Sorento iyi pressinze ese ikora iki? Twagiye 3 2 1. Iyi button iyi pressinze igiye gutya rone yamanutse yisettinga hariya ko yabaye on. Murabona karaka orange kavamo kagaruka. Ira ni buto ya 4 drive. Bivuge ngo iyo iri on kuriya imodoka ibikurura imbere n'inyuma. Nicyo gikeneye ko imodoka igenda mu bunyerere ifasha cyane. Ubwo option 4 drive biri gukurura rizere ko naberetse ko imodoka ya 4 hano irebera ureba munsi. Hano iyo ifite option mari kariye bivuga ko iri 4 ahandi rero munsi reba ko ifite karada. Iyo rege ko isanzwe ifite karada iba iyo modoka ibikurura imbere n'inyuma. Hari imodoka sometimes ushobora gusanga ifite buto nyine hasi karada nta ifite, itayifite ubu bivuga ko atari 4. Reka bereke karada. Karada ni iki cyuma. Cyuma mubona kiri ruhande ya shampoma iki. Iki kigenda gifata ku mapine y'inyuma kikabasha guhuza amapine y'imbere kugira ngo imodoka ibashe gukora. Aka ngaka kari kuri side hano ni hano. Utu tuntu aka naka dukora iki mu modoka? Agakora iki? Aka mubona hano akantu kamaze iki ku modoka? Kaba ku muryango w'inyuma w'imodoka. Akantu gakora iki? Murambwira muri comment. Nakoze cyane. Twagiye 3 2 1. Aka kantu rero kitwa baby lock. Baby lock ubwo ni lock y'abana. Mu gihe utwaye abana inyuma mo hano mu ntebe z'inyuma nyine uba wirinda ko umwana ashobora kuba yafungura imodoka igenda. Niyo mpamvu ukarokinga buriya kari unlocked. Kuno kameze ka unlocked. Ufata ka contact cyose kandi kantu ugakaraga kakamanuka hasi. Iyo ugakaraza kakamanuka hano muno kaba kabaye locked. Iyo gacuramiye hano. Iyo kabaye locked rero ntabwo wafungura umuryango ufunguriye hano imbere ngo byemere. Bivuge ngo umuntu uri imbere ntabwo yashobora gufungura umuryango ngo bikunde. Niyo mpamvu umubebe nyine ari iyo ashatse gufungura imodoka ntabwo byakunda. Niyo mpamvu rero iba yitwa baby lock, ibirokinze kugira ngo umuntu urimo hari inyuma urimo imbere atafungura. Ikiba gishobokeyeho baby lock irimo ufungura hano inyuma bwo bikunda. Niko baby lock ikora. Mumbwire aka kantu mu modoka gakora iki? Aka kantu kamaze iki mu modoka? Aka kabuto gasobanuye iki? Murakoze cyane mumbwire muri comment. Twagiye 3 2 1. Aka kantu ikintu gakora gafungura aho banywera essence. Iyo gakanzeho essence itafunguka ukabasha kunywa essence. Wasoza kunywa essence pressinga gutya ukongera kagafungika. Mumbwire muri comment aka kantu muri Kia Sorento ya 2000. Imodoka ni Kia Sorento ya 2019 kugera 2012. Akantu muri Kia Sorento ya 2011 kugera 2012 gakora iki? Murakoze cyane. Mumbwire. Twagiye 3 2 1. Imodoka ya Kia Sorento sometimes ujya ubona aka kantu ukibaza se akantu kamara iki? Akantu muri make ikintu kamara kose itara. Iri tara ndashaka kwereka uburyo gakoramo rero kugira ngo uze kumenya se gakora iki. Reka mbe aka kantu kuri iyi modoka ikintu gakora murabona
aka kantu kohereza amazi hano, reka mbere ukuntu gakora. Hari iyi buto iyo uyipuresinze ariko bisaba ko uba wamaritse itara. Urugero urabona amatara nyine ugakataho washyize gutya station nta kibazo uramare. Iyo ukanze kuri button ari amazi araza. Reka badukandireho murebe turabona kibazo. Na pressinga agipressinga murabona ukuntu ibigenza no kugenda. Aka kantu nuko gakora agahita koza aya matara. Ni nko mu gihe nk'abantu bagenda muri neje. Mu Rwanda ntabwo tugira neje, ariko ntabwo tugira neje ku bantu bagira neje cyangwa se nk'ivumbi nayo iciye mu muhanda w'ivumbi cyane. Ndashaka ko mumbwira iyi ni imodoka ya Kia Sorento ya 2019 kugera 2012. Mumbwire aka kantu muri Kia Sorento gakora iki? Aka kantu mumbwire muri comment. Nakoze twagiye 3 2 1. Reka nkabereke kuri Sorento 2015 kugira ngo murebe uko bimeze. 2011 mwabonye ko gari kari hano, noneho 2015 kabaha. Iyi shift lock ikintu ikora ituma mu gihe imodoka yaguye iri nka poemo itaka umuriro washizemo muri bateri cyangwa se nta mazuti irimo, ushiftinga gear. Iyo upressinze aka button, iyi shifter iroroha kuba yagenda. Imodoka iyo itaka ntago iyi lock yagenda, ariko iyo shiftinze hano, iyo ugakanze cyane urashiftinga gear ikemera. Murabona ukanze shift lock noneho ngo pressinga rero niremera kandi imodoka itaka. Ariko mu gihe murabona ko itakwemera mu gihe utaka kanze igihe imodoka itaka. Ni cyo shift lock gukora. Bire aka kantu tukita ngo iki ku modoka? Kantu kitwa ngo iki? Ni dore ifitaka. Aya na Kia Sorento ni 2019 kugera 2012. Iyi ni 2014 kugera 2017. Mumbwire aka kantu tukita gaki? Bwire aka kantu mu modoka ya Kia, ini Kia Sorento ndimo, aka kantu gakora iki? Nakoze